Verovatno ste nešto slično već probali, a ja se nadam da će vam se i ova verzija uštipak od krompira dopasti. Dobrodošli na kanal Dobri recepti. Da vidimo za početak šta će nam biti potrebna namirnica. Pola kilograma očišćenog krompira, 150 g šargarepe, 100 g kačkavalja, 2 glavice crnog luka, 2 jaja, malo seckanog peršuna, malo muskatnog oraščića, malo bibera i malo soli. Krenut ćemo sa pripremanjem namirnica. Prvo izrendajte krompir. Možete to uraditi na srednju veličinu ili i sitnije ako hoćete. Sada je na redu šargarepa. Također i nju izrendajte i stavite u posudu sa izrendanim krompirom. Također izrendajte i kačkavalj i ostavite ga u jednoj posudi. Iseckajte i crni luk na sitne kockice i stavite ga sa strane. Sada je vreme da pomešamo sve namirnice u jednu kompaktnu smesu. Uzmite jednu veću činiju i u nju sipajte izrendani krompir i šargarepu. Malo izmešajte ove namirnice pa onda dodajte i rendani kačkavalj. Sada su na redu jaja. Razvijte 2 jaja u smesu i promešajte varjačom. Kada ste to umešali, dodajte brašno i pomešajte smesu. Sipajte iseckani crni luk. Na kraju sipajte sve začine i još jednom dobro promešajte. Sada u jednoj šerpi zagrejte ulje na srednju jačinu i kašikom stavljajte u štipke. Oblikujte ih kašikom u šerpi i nemojte ih pomerati dok se donji deo lepo ne zapeče. Nakon toga ih tek okrenite da se isprži gornja strana. Uživajte u ovim uštipcima sa krompirom. Uz čašu jogurta su odlična kombinacija. Pogledajte još neke od recepata koje sam pripremio za vas. Ako vam se dopao recept, nadam se da ćete ga podeliti sa prijateljima na društvenim mrežama. Do narednog recepta srdačan pozdrav od mene.